rumpe ialah kasaban insay kasab berpangla ay daulay yang tong intong untuk tirai erai dam kawai kasurin yang pertama maca perang tong setengah la rumpe ialah kasaban insay kasab berpangla ay daulay yang tong intong untuk tirai erai dam kawai kasurin yang pertama maca perang balai pisau syakti ban penpau syakiwai sabala penpong gau blai sedang nona larumpai laka sabangin sei pen ibat penpau syapertai uai ban ai mensing lada pim semperjang lada klem das dan om nan yang no bat to peta papi don la kaso lawe gajim Bangsandu apabila bersang waktu jingkermu kata yang putih berendai warung sendiri bila bersang ya dek warung sange tutup si sentinjo jakmat tunang ialah kasab bangin say kasab terpangla ay daulay yang tong intong tirai erai dam kawai kasunin yang pertama maca perang pun jadi jin terhad akajin jatuh nakajin temu yang nyiban pendem atway jindum banji buat ai kim long kadang tutup dari tang mapi sosat napi ban lau kabangi don syaplang tong itu intrai sitom man pen urlong yala katong kabangi don syaplang dajing shlu laki sap tong insay nala rempe